Lakhipur online puthok saba November ki tang ahum nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruoiba Pao Jiribam ki mongbungda sub inspector ama constable na nongmai na kaptana hatkre JSC sem kre asibak chang lokhiroi hairi IS Tingom Sahitya Bhushan da ahanba Samuyaima Waikom Literary Award piduna ikai khumna kre Manipuri Sahitya Parisad Assam ki nauna khalaba President po Parisad ki branch anina Guwahati da taramna upagi thorom pangthokre Thangta gi maramda amadi thangta gi Grand Master bu hunduna ngangbagi matangda pendaba phongdokre Kusumal pithokta bagi mayokta Tausem subdivision gi area da November ki 8 amadi 9 lambi thinga dawri amasung Jiribam da chathariba kang tournament ki semi final lakliba November ki tang 8 amadi 9 da pangthoklaga final match na November ki 10 da pangthoklagani Hauzik mapungoi Pao tabirase Ngarang ayuk Jiribam ki mongbungda police outpost hangduna leiriba mafam aduda outpost ki commander ni haiba SI ama Naharu Pangong Makongdagi Constable Bikram Akoizam Apokpa Akoizam Dhananjo haiba mioi asina 303 rifle na kapadagi laikanaba ngamdana laikhidre laikhidraba SI adu Yairipok Tabok Pidagi Jiribam Police ta SI oiba MD Sahjan ni hairi SI asina phamduna leiringaida A Bikram na khanghaudana changsilaklaga masagi service nongmaina kapani hairi Soklaba SI adu kudakta Jiribam Hospital da pukhatpada laikanaba ngamdana laikhidamani hairi A Bikram phaduna Jiribam Police Station da leire legal gi oiba thabak thorom chathari hairi hojik phawbagi oina kari maramdagi matau karamna thodok adu thokhibano haiba chapsana khangba ngamjri haina Jiri News Network tagi phangba pawasina hairi Jiribam district ki manung chana leiba mungbungda hangba police outpost amagi commander oiba Manipur police ki sub inspector MD Sahjan bu mahakaleminaba police constable amana nongmaina kaptuna hatkiba mihat adubu condemn tawrakpaga loinana JSC ama semkhre loinana Sahjan gi asibak chang lokhiroi haina JSC asina phongdoragli mihat aduga mari leinana ngarang nungthil Yairipok Tabok pida leiba Laikhidraba Sahjan gi yumda pangthokiba paumi singa unaba mada JSC gi maige digi thamba demand sing honorable CM ga phaminaduna wari sanadriba phawba Sahjan gi hakchang lokhiroi hena convener Faya Safarna makatana phongdokhi Nuaitaba thodoma si November gi tang ani si ayuk gi pung 8 makhai ta matamda Manipur Police ta sub inspector oi laiba MD Sahjan Yairipok to health tapuk pidagi mahaga si hoji Leba ki leriba irang asigi yenglaga situation asigi yenglaga Jiribam district ki manung dala iba mongbung outpost ta commander oin leba duguma sub inspector mani mahak asi ngasi khanghaudana mahak ki makha da leba constable amana duty taude red zone jaga da leiraga duty fajana taude fajana leite haibagi ngango bagi chairubagi damak point blank range ta cold blooded ta mahak ki Constable dogi nongmaina kaptuna ngasi hakibasi koi yam nuthi kandem tawi yam nungaite ba thodoni masiga mari leinana asi koi Yairipok tuli health gi club organization sing amadi ahalaman sing mera paibi sing punna amin naraga khanar matung dai koi JSC makhak seme JSC against cold blooded killing of MD Sahjan sub inspector Manipur police Mongbung police outpost Jiribam district haiba JSC ma ai sana convener oiraga Mioi Trama Twina Saba JSC Mukhak Seme Kwengasi Honorable CM da Koi Kendra Sigi MLA TH Syam Kumari Kuthangda Memorandum of Vision Zaragani Hairiba Memorandum Si Koi Simasidai Sai Koi Gi JSC Gi Charter of Demand Koi Thamzagani Haiba Charter of Demand Sing Mai Lena Honorable CM na JSC Ga Punna Phamina Duna Wari Sanaraga Koi Wakhal Men Tandri Phawbadi Hairiba Ngasi Gi Thodo Asida Laikhidraba Koi Yamba MD Sahjan sub inspector Manipur police ki asi bhaksang asi lokhiroi haibasima JSC ki makai digi thamjari Haukiba November gi tang ama nongmaijing numita pangthokiba Manipuri Literary Association Mala Jiribam gi Mari Suba Foundation gi thoramda Silchar gi aiba IS Tingom Sahitya Bhushan da ahanba Samuyaima Waikom Literary Award pituna ikai khumna khre
आई बगी आई सुबिखा हाबलके हाइबा वारी मचा की लाइरिक असिदा पीरिबा मना असिदा सेल ओइना लुपा लिसिंग मंगा साइटेशन अमसुंग लेंयान यावरी थौरम असिगी मिथुंगलेन ओइकिबा मालागी एडवाइजर इंगुदम बिनोदना मना असि खुसिनबदा वाइखोम समुयाइमगी मचानुपा अमुचौ वाइखोम सु सरुक याखे पनबयाई समुयाइमा वाइखोम लिटरेरी अवार्ड मना असि इम्फाल सिंगजमैता चौजबा इसै ड्रामादा थवाई याउजबा अमसुंग मणिपुर पुलिस दा थबक तौरंबा लैखिद्रबा समुयाइमा वाइखोमगी मिंगदा कटपा मनानी हौखिबा अक्टोबर की तांग 19 मणिपुरी साहित्य परिषद असम की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी की नौना खलबा प्रेसिडेंट डॉक्टर पुरीसाबम बिरमनीना अथोइबा मिथुंग ओइदुना नवेंबर की तांग अनि ngarang thangja numita गुवाहाटी की होटल कल्पदा मणिपुरी साहित्य परिषद असम केडीसी की राजबारी अमसुंग दिसपुर ब्रांच अनि नपुन्ना तारामना ओपगी थरोममा पांथोखरे कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमिटी की वीपी हेलेन सनाना कंडक्ट तौदुना पांथोखिबा मिफमदा असम सरकार की थबक्तगी पोथारबा हानगी मणिपुरी साहित्य परिषद असम कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट नावरेम अमुयाइमना मिफमपु अदुगा गुवाहाटी मणिपुरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एडवाइजर डॉक्टर लाइश्रम सुकुमार अमदी असम सरकार की थबक्तगी पोथारबा जॉइंट डायरेक्टर लाइश्रम तरनिकांतना अखनबा मिथुंग ओइना दाइस्ता फमखि मिफमपु अखनबा मिथुंग सिंह यावना कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमिटी के एक्टिंग प्रेसिडेंट कैसाम हेमचंद्र राजबारी ब्रांच की प्रेसिडेंट यंगखोम धन कुमार दिसपुर ब्रांच की प्रेसिडेंट लाइश्रम बीरचंद्र केडीसी के हानगी प्रेसिडेंट खेमामयुम दिलीप केडीसी के हानगी प्रेसिडेंट हुइरेम हेमांगो सीईसी की सेक्रेटरी लैसुंगम राजकिशोर थौनाउजम श्याम मई भगत कब्रबम जयकुमार हुयाम चंद्रकांता सोराइसम बिरधन चिंगबा मियोइसिंगना मणिपुरी साहित्य परिषद असम की नौना खलबा प्रेसिडेंट डॉक्टर पुरीसाबम बिरमनीदा लेंयान फी अममम यान्दुना इकाइखोमना बोर्डकी चिंग लेमनबा थौरम असिदा मणिपुरी साहित्य परिषद असम कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमिटी की एक्टिंग प्रेसिडेंट कैसाम हेमचंद्र राजबारी ब्रांच की प्रेसिडेंट यंगखोम धन कुमार दिसपुर ब्रांच की प्रेसिडेंट लाइश्रम बीरचंद्र केडीसी की एक्स प्रेसिडेंट खेमामयुम दिलीप मणिपुरी साहित्य परिषद असम सीईसी की सेक्रेटरी लैसुंगबम राजकिशोर एमपीएफ की सेक्रेटरी जनरल लैसुंगबम इंगांगंबा एमपीएफ की वाइस प्रेसिडेंट लैसुंगबम गौरकिशोर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुसूरी की थबक्तगी पोथारबा असिस्टेंट प्रोफेसर कैसाम ब्रजबासी पाथर कोची खुंगंगी प्रेसिडेंट निंगोमम प्रेमानंदा बेलतोला मणिपुरी वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट मैस्नाम कुंज बिहारी दिसपुर ब्रांच के सेक्रेटरी कब्रबम जयकुमार कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमिटी की नौना खलबा प्रेसिडेंट टेंसुबम गोकुल चंद्र नचिंगबा मियोय सिंगना थरोमसिदा वांगांकी दिसपुर ब्रांच की हानगी प्रेसिडेंट यंगखोम उपेंद्रना थगत वाही पीखी सोशल मीडिया दा थांगता की मरमदा अमदी थांगता की ग्रैंड मास्टर ओजा हुइड्रोम प्रेम कुमार बो हुंदुना ngang दुगी मतंगदा पावगी मिफम मंगरांग फमदुना पेंदबा फोंदोखरे लखीपुर खुमंदा पांथोखिबा पावगी मिफम अदुदा वाहेंगम बिनोय प्रेसिडेंट असम थांगता एसोसिएशन नोंगमाइथेम सदानंदा मेंबर थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया सुनन इंगुदम जॉइंट सेक्रेटरी असम थांगता एसोसिएशन खोमड्राम बुद्धचंद्र प्रेसिडेंट कसर थांगता एसोसिएशन अमदी अतई फमपुब सिंह सरुजाखी पावगी मिफम अदुदा सरुजाखीबा थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेंबर नोंगमाइथेम सदानंदना हाइखिबदा चही लिसांग सिटना सानबा हौरख्रबा थांगता मसाना सिगी मरमदा सोशल मीडिया दा पंगिता इरगा अचुंबा ओइबा यारोय हिरम अदुदा थेंगनरिबा मियोय खक्तना हिरम अदु खंगनी हायरदुना थांगता की ग्रैंड मास्टर हुइड्रोम प्रेम कुमार बहुंदुना ngang कया दुबुसु मिफम असिना कन्ना कंडेम तौकी लोइनना असिगुंबा थवोंग कया असि थादोक्तुना थांगता बु अखोय मयाम पुन्ना चंगदुना सगतमिनसि हाइना अपील तौकी अखोय आइना मिंगोना पंजद्रगसु लाई ओइग्रबा ओजा गुरु कयाना मपान कांगजैबुंगदा करिदा थांगता की स्पोर्ट्स तौरंबा लेग्रे अदुगी मथंगदा अखोय मणिपुर गवर्नमेंटना असुमलबा थांगता से स्टेट लेवल की थाकता सरकार न मसक खंगना थांगता से सानब यारे स्पोर्ट्स तब यारे हाइबगी अयाब से अखोय 1988 की नवंबर की तांग 13 अखोय स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट मसक खंगदना स्टेट लेवल से सानब होगिबनी अदुना ngasi बावदा सही 33 years हेलबनी अखोयना असुमलबा थांगता स्पोर्ट्स तौरइबसे अदुना नेशनल की थाकता
भारत पुंबा अखोई थांग तासी साननबा होनदना भारत की तोंगान बे स्टेट की प्लेयर सिंह सरुक यादना सानरइबसी अखोई 1993 की कोई नवंबर की डेट 21 दगी नेशनल चैंपियनशिप से हाना पांथोखिबनी अदुगा मसिदा चाही 30 सुरे हंदक अखोइना पांथोइबा नेशनल थांगता चैंपियनशिप असी अदुना वर्ल्ड थांगता दी अखोई 2011 की मार्च की तांग 13 दा इम्फाल दा खुमलपाक पांथोखिबसिना अहानबा वर्ल्ड थांगता चैंपियनशिप नि अदुना सही लिसांग सिना स्टेट अमदी नेशनल मसक खंगना अखोई चैंपियनशिप पांथोरइबसे सही 19 की मथक्तनी हारिबा चैंपियनशिप असे पांथोनबा होनबा अमसुंग भारत पुनमक्ता पृथ्वी की लेमाइसिंगदा थांगता असे मसक खंगनबा होनबा मतमदा मणिपुर की अमसुंग भारत की असम की थांगता की प्रेमी थांगता बु नुंसीजबा प्लेयर कयाना चागदबा थिबोंग चाजगदबा इबुक थंजगदबा पैसा कया खरसा कया चाना थंगो पोलम कया योथोक्तना हुंदोक्तना अखोई थांगता सिदबु पृथ्वी द मसक खंगौरबदी को हाइबगी वाखलोन द चाना थक्तना अखोइसे थांगता से संदोरखिबा अदुम लो फुरुपदो ngasi चचरिबा ओजा प्रेम कुमार अमदी महाक लोइनरगा हुजिक चचरिबा अखोइगी फुरुपसिंग असिनि हाइबदा हाइमन द थोलोय मरम मदुना कनागुंबना मरम निखंग खंगदना थांगता स्पोर्ट्स की मरमदा वा खर हाइरको मतमदा अखोइदी मदो यामन लुमना लौजै याम हकना लौजै मरम मदुना खंगबिनिंगबा स्पोर्ट्स की मरमदा खंगबिनिंगबा ताबिनिंगबा लेरबदी अखोइ हेक्ता असम थांगता की प्रेसिडेंट की युमदा सेक्रेटरी की युमदा नत्रगा ngangjariba ai isa amadi hena khangbineba leiragana थांगता स्पोर्ट्स हौजिक हौजिक सिंजे लांगजरिबा थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की कांगू नत्रगा मणिपुर की वेलालोंग थांगता एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने सिंगबा सिंगदा पर्सनल ने चलगा उनबियु फोन तौबियु अदुगा वारी पुनमक्से खंगबिगनी हाइबसि मसु अइना समलंगना थमजगे फेसबुक ता व्हाट्सएप ता सोशल मीडिया दा कातो कारण इबना आई हेरो ओबे अरोय अकन बो ओबे अरोय हिरम दु दैदा थेंगनैबा मीदो अदु खक्तन हिरम दु की मरम दा खंगदमनी मीना हाना यावदना लैबा पोटपु लौथोगा ममिंग अतोप सिंधोकदबनी यावद्रिबा पोट ममिंग सिंधोकदबनी हाइबसि यामना पांगदबा मिपांगदमगी खुदमनी अदुगा मीना हाना तौदना लैरबा पोट अमबु लौथरगा अइना तौगदबनी हाइबसि मसिदी यामना फजदबा अखोइगी मनुंगदा याम फजदबनी अखोइ मैतैगी पुंजनबा यादबा अखोइ मैतैगी समिनबा यादबा अखोइ अमगा अमगा हुनबगी वाफम जे तोक्सी मतम हेनग्रे मसिगी मतम हेनग्रे अदुगी महता वालहौरिबा जिंगसे मसिदा अखोइ कनान करी मेंसलगा हेन मपुंग फाबा खोंजेन नम ओइगदगे हेन यांग खोंजेन नम ओइगदगे हाबिसे मसिदा खनबा मतम यौरे हाबिसे मसि आइना थमजनिंगी Laibak Marup Bonterapur gi ahalaman gi oipa mifam ama Khuningthek Laikai leiba Sip Laibungda Thangjanamita Lupki President Ningthem Mukta Sanana mifam apu oiduna phamkiba awaba phongdokpagi mifam aduda mifam apu oiduna phamkiba awaba phongdokpagi mifam amada Lup asigi VP oiramba Moirangthem Ras Mohonna haukiba October gi tang 19 da leikidabada minute ani tumina leptuna awaba phongdokre mifam aduda Laitonjam Nandalal Naurem Junilal Kangabam Gangana Chingba Miyoi Kyana Laikhidraba Rajmohonna Pangthoklamba Thabak Thorom Kya Palladuna Wangangki Manipur gi CM da memorandum thakrabasu ngasi phawba Tamenglong district ki Tausem subdivision da paikhaliba Jal Jeevan Mission project ki sinmi singi pipam thokpa khusumal pibidabagi mayokta lakliba November gi tang 8 ki ayu ki pung 3 tagi tang 9 gi nungthil gi pung 3 phawba Tausem subdivision ge area da cheliba National Highway 37 ki lambi thingbagi ware laure haina Jal Jeevan Mission New Development Bank Joint Action Committee ki Secretary Adim Kamaina Phongdokre Mahangna Phongdoki bada Manipur gi CM da October gi tang 19 da Honorable Minister Awangbo Newmai ki kuthang da memorandum pisin ke balaikre adubo ngasi phawbada thabak oina tawbiraktabadagi ware pasi lobani hairi banasi da medical electricity water department amadi lining license ga mari lena basing komthokani haina su phongdokhe ngarangi pawgi mifam adu da JSC gi convener angam kamai
Co-convener Kami Gangmei, Co-convener Gideon Gangmei amadi Secretary Adim Kamei sarujaki. 2nd November 2024 numit asida kami ba ekoi kangbu se Joint Action Committee haina form tobani ekoi ki JJM haiba NDB haina sukangari ba project ama 2021 22 sahi asida oinamlok segment Tausam subdivision da koi kungang mapan da completed oi kharabani madugi completion report do concern department da ekoi pikhat kharabani adu bunga si ba masigi fund bill ase sarkar ki mai kai di kari amata release taw da bagi masigi yadre haina ekoi JAC Joint Action Committee ama form to khibni adu madugi meeting proceedings ekoi athuba matamda ekoi ki bill do release taw biu haiba ekoi ki minister ekoi ko honorable minister Sri Awangbo Nimai Lesu ekoi Chaluraga 22nd October da bangon da approach to we adu mana positive response kaitangi PBA adubu ngasi pau chap chaba tang taba leitaba aduna ekoi masidi yadre haina amu ngasi 2nd November da amu oinam long meeting to ne ngasi gi proceedings ekoi arep ba phire ama ngasi lobani madudi lakadaw iba date 7th aduga 8 November da masigi bill se asigi mamang da release to targadi ekoi National Highway 37 se ban to ragani Tausam subdivision ki jurisdiction makada ekoi ban to ragani hai base masigi meeting asina media ki thongda mi mayam da khanghanjabani masigi ban manung sida ekoina exemption to do riba khadi lei madudi number 1 da medical aduga ani subda electricity home subda water department aduga residents ki ekoi ki life room gi kari gra dugum gi ko exempt to bi ni atai di commercial kari pochai puba lalon ba kari kara atai di loina ekoi strictly ban to azana chathagni hai bise ekoi gi period ni Jiribam ki Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS ki meeting makada Ningol Chakobaga Mari Lainana ahan batangka ki Ningtham Khudol Singh relief camp ki inmate Singh dangarang yenthokre Ningtham Khudol tambagi thoramaduda SDC Sorokhaibam Sitaranjit relief camp ki additional nodal officer suwairiba SDC Borobekra Moyang Thim Devanandana akthengnana inmate Singh da Khudol Singh adu tamki Mahakna hai Ningtham ta changlak pagaloinana atai wadhauriba tangai phataba polam singsu yenthoknana basem saba loire amadi DC ki meeting makhada lakliba November ki tangmari Ningthau kaba numit asida Jiribam da leiriba relief camp ta leiriba inmate sing chakaubagi thorom ama silliba sida punna saruk yaminasi hainasu mahakna phungdokhi koi edisinya inhamda changakpagi tungina denge da thaba mom pibache yamna inhamda andi tikhaga ingba hogala banina ningon chakau basu nakshala banina na hiyeng chini ningon chakau basu adu ningon chakau bagesu moina adu sigaise saksa ama kunna chabini haina sindiri akoi ju yamara achi manung juga akoi si jumda hanjan hanbina begi saka magede ju akoi athu bida akoi jumda hanjan jaraga mathang changi dasu sumaina tawba ngamjaba oirasunu hani akoi ARDAC Dasain Imphal na puthokpa folk fiction dance drama Kaibu Kaiyoiba Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki auditorium da October ki 19 da utkre Thauram da JN Dance Academy ki director Pukrambam Bilas na chief guest Sangit Natak Academy awardee Dr. Y Sadanandana Tharomapu Nachom Artist Association ki contemporary dancer amadi director Surjit Nongmai Kapamna guest of honor ubikhi Sports Academy Lakhipur ki mifam mangarang South Barak Complex Binakandi Part 2 da pangthoktuna lagliba November ki 22 kunhumdoi amadi kunmari da pangthokodoriba annual athletics sports meet ki matang da khanakre mifam na sanaba sigi chaka sading amadi event singi matam lepthokre
Warep ki matung ina November ki tang kunithoida nupa macha amadi nupi macha gi lamjel shot put discus throw amadi javelin throw sanaragani. November ki kunhumdoida nupa macha amadi nupi macha gi lamjel amadi triple jump aduga November ki kunmarida lamjel long jump amadi high jump pangthokani hairi. Akupa marol gi damak mobile number 8638478988 number asida pau phongna na bahairi. All Jiribam Sports Association asenduna Jiribam Higher Secondary School ki sanapungda sanariba chahi tarahumdoi makhagi district level mini boys football tournament ki ngarang sanakiba match ta Ichel club na Oriental club po goal ani amada maitiba pikre. Match sing asi Aziz Haider, Jabet Hussein, Iqbal Hussein amadi visual na conduct obiki. Tournament asigi match nungtil gi pung ahum taba matamda Anandamoi club ka CK Siga sanagani. District Kang Association Jiribam na sinduna Jiribam gi babu parada chathariba Anisuba Elangbam Purnima Devi Laimarol Kang tournament ki ngarang sanakiba group league round match ta LEC babu parana SAYC sorok ating bibu Panjal Nipan taruk ta thoikre. Match asida L Ranjit Kumar na referee aduga Atom Iboton na scorer oibiki. Kang tournament asi Jiribam gi babu parada laiba Elangbam Tonchau gi machin manaw singna makoi gi Lakhitrabi apokpi Elangbam Purnima Devi gi maming da kachaba tournament ni. Lagliba tang taret ki ayuki pung 13 makhaida ahanba semi-final match ta LEC babu paraga MNC ningthembam ga sanagani. Ani suba semi-final match tang nipan gi ayuki pung 13 makhai taba matamda SAYC sorok ating bika Ichel club dipong ga sanagani. Final match na lagliba tang 10 da sanagani hairi. Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mapamasida steam bath, hot water immersion bath, chiropractic bone setting, yoga, infrared, clinical magnetology, chakramat, spinal neuromassage acupuncture, acupressure, sirodhara massage na chingba, chawkhatlaba mahusagi layeng patap singasina, diabetes, kidney amadi, liver ge anaba, paralysis, sciatica, spondylitis, khwang naba, khu naba, nerve ge anaba, blood pressure, heart disease, brain stroke, nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina, loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari. Masita sunatana mipum khuding makna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai. Lengsin birago Energy Healing Center Rongpur Part 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani. Advance booking ki damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak na maning singjari. বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না, হাতত ব্যথা আসলো, এখন তোরা বাঁকা দিয়েছে। পাউটাও পারতে পারে, আগে পাউটা ভাড়া থাকতো, পাউটা ভালো করে ফালায়, হাতটাও একদম বুট করে রাখতো, এটা এখন এমনি এটা করতে পারে। আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা, আমি বলজুর থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য। আমার ব্যাক পেন ছিল, আমি অনেক জায়গায় দেখাইছি, দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি, মেডিসিন দেখাইছি, কোনো সাকসেস হয়েছি না। স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি জায়গায় গিয়ে আমার ভাই। Nungairaba Pao Kasar Puler Tolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare. Yoga, acupressure amadi physiotherapy gi matingna atomgi khwang naba, khud haigatpa yadaba, khu tangda naba, saru amadi singli naurida nungaitaba, paralysis asina chingba hakchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha, Holistic Therapy Center, Nilmohon Complex, near Muscle Gym, OB Road, Fullertol, Kasarasam. Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengjari. Mobile number 8638078821. Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari. Aroibada maroiba pau amukhanna
Jiribam gi mongbungda sub inspector ama constable na nongmai na kaptana hatkre JSC sem kre asibak chang lokhiroi hairi IS Tingom Sahitya Bhushan-da ahanba Samuyaima Waikom Literary Award piduna ikai khumna kre Manipuri Sahitya Parishad Assam gi nauna khalaba president po Parishad ki branch anina Guwahati da taramna upagi tharom pangthokre Thangta gi maramda amadi thangta gi grand master bu hunduna ngangbagi matangda pendaba phongdokre Kusumal pitoktabagi mayokta Tausem subdivision gi area da November gi 8 amadi 9 lambi thingadori amasung Jiribam da chathariba kang tournament ke semi final lakliba November gi tang 8 amadi 9 da pangthoklaga final match na November gi 10 da pangthoklagani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare